kwiga ijambo rijyanwe no kwirinda kurobanura abantu ku cyubahiro canke amoko. Iryo niryo jambo duhagararako uyu munsi. Leo tunaenda kujifunza neno kisha kuchagua ya uchaguzi wa watu. Navyo tugiye kubibona mu gitabo cyanditswe na Yakobo igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13. Na hapa tutaweza kuwapata waraki wa Yakobo mstari wa 2. Umutwe w'ijambo baravuga ngo kwirinda ibyo kurobanura abantu cyubahiro. Ngo bene data, kwizera umwami wacu Yesu Kristo w'ubwiza ntikubemwo kurobanura abantu ku cyubahiro. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nao kama kupendelea watu. Kuba twizera Yesu kandi tuzi yuko ari we yadupfiriye, kuba tunaamini Yesu kama aliyetufia, ntidukwiye kurobanura abantu ku cyubahiro cyabo. Si vizuri kuwa kuchagua watu kwenye vyeo vyao. Kuko na Yesu yigeze aturobanura ngo naka yambaye neza canke yambaye nabi. Kwa sababu na Yesu hajachagua mtu jinsi anavyovaa mavazi yake vibaya au vizuri. Canke nguru umutunzi canke nguru umukene. Au wewe ni maskini au tajiri. Canke nguru umurundi canke ubundi bwoko. Au wewe ni Murundi au ile kabila. Twese twogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Sisi sote tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amaraso ya Yesu niyo yatwogeze. Damu ya Yesu Kristo ndio imetusafisha. Niyo mpamvu tudakwiye kurobanura abantu cyubahiro. Na ndio maana hatuchagui watu kesi walivyo kwa heshima zao. Turabandanya ku murongo wa 2. Tunaenda kuendelea kwenye mstari wa 2. Ngo mw'isinagogi yanyu ngo nihinzira ngo umuntu yambaye impeta y'inzahabu n'impuzu zisatize, hakinzira n'umworo yambaye impuzu mbi y'ubuhoma. Namwe umurongo wa 3 ngo namwe mukitegereza uwambaye impuzu zisazize, mukamubarira muti niwicare hano heza, kandi mukabarira nyamworo muti weho hagarara hariya, canke icara hambavu y'ibirenge byanje. Tunaenda mstari wa 2. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu. Mstari wa 3. Nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale, au keti miguuni pangu. Ushobora kwakira umuntu w'icyubahiro. Unaweza kupokea mtu mwenye heshima. Nk'akaroro ka umutunzi, kama unaweza kupokelea mtu tajiri akaza yambaye isuti hii nambaye, au anakuja anavaa suti kama ile anavaa mwalimu, hanyuma yamara kwinjira mu nzu wawe, akiingia kwenye nyumba yako, ukamubwira ati wewe rero icara kuri intebe y'icubahiro. Unamwambia ati wewe kata kwa hii kiti ya heshima. Intebe nziza cyane gose. Kiti nzuri sana. Ariko lakini cyane n'akaroro hakaza n'umuvuga butumwa mu nzu yawe. Au anakuja mwinjilishi kwenye nyumba yako. Ukavuga ati kweli pastor arangendeye. Anakuja kweli pastor ananitembelea. Ni lazima ndamuhe icyicaro kimeze neza. Lazima niamkalishe fasi nzuri. Hanyuma hakaza wa mworo. Pakija maskini. Wamara atagira amafaranga, hana pesa. Wamora nuka, ule mwenye anuka. Wamora usanga yize yakwa impunza za maze hepita mkayigiruku. Anakuja labda na nauma mafuta, anakuja na tembea kitu. Yamara kutodora mu rugo rwawe. Akipika kwenye akishamaliza abareni wa Kristo atonda kwa Mungu buri every Sunday yamaza kusenga. Na ukumbuke wewe ni Mkristo mwenye anakuja kanisani kila siku. Yamara kwa kukumva wa muntu aradodoye. Au kisha sikia mtu anapika kwenye anakuwa kwenye mlango. Nibuka mushiki w'icyubahiro ndani. Kumbuka na mgeni wa heshima ndani.
akabwira mpera yamurya muntu ehemuje mpunza zaramwize none ngo akasigaye yigenda metu kubu. Akamwambia ndugu zake, angalia kesi hiyo anakuja kutembea. Aramuka Kisha anamuka ibintu byambaye byatabakurike aliyovaa vibaya. Akamwambia ati mji wangu, akamkatalia usiingie kwenye nyumba yangu. Wewe sohoka, wewe utoka, mkeneye kuingia muri iyi nzu. Haustahili kuingia kwenye nyumba yangu. Wewe kidafisi umuntu w'icyubahiro, kwa sababu nina mtu mwenye heshima ndani ya nyumba yangu. Yamutaka soni akimshikilia dharau. Akamwambia ati niwinzire. Akamwambia ingia. Yamara kwinzira, akiingia ndani, urumva bwa mbere yatangiye kumusuzugura akiri hanze. Wanasikia alianza kuchagua akiwa nyumbani. Yinzira akagera muri yanzu. Akifika mahali nyumba, Mungu ijambo ryatubariye, kisi neno limetuambia, asaba kumubwira ngo wewe ugenda wicare hariya. Anamwambia wewe ukae kule, kugira ngo yegere wao undi w'icubahiro, ili asogelee ule mwenye heshima. Cyangwa akamubwira ati genda wicare impande y'amaguru ya wao undi, au akamwambia wewe ukae kiti miguu ya ule mwenye heshima. Ariko ico no babwira bene data, kitu kinakuambia kwa sababu Imana imwe, tuna Mungu. Ukavuze ko wizera Yesu, kama unakubali Mungu, ukwiye kurobanura abantu kucubahiro. Haustahili kuchagua kwenye vyeo. Hao ndababwira ukuri. Hapo nakwambia ukweli. Kuja mwana tobazi wa wari umoro, yule mtu akija akiwa maskini, utomenya ngo niinde, hautajua ni nani. Afa kuba ari Yesu. Anaanza kuwa ni Yesu. None Yesu amara gushiki wawe. Yesu akishafika kwako, uzovuga ngo ntakarorero, okay, arageza ku munsi w'iherezo. Okay, kuna tunashaka kwa siku ya mwisho. Yesu arakubwira ati jewe narazi wawe ntiwagirani ngo niwagaburira. Yesu anakuambia nimekuja kwako haujanipa chakula. Cyane narazi wawe ntiwanyakiriye. Au nimekuja kwako haujanipokea. Ugatangura kwiyumvira. Unaanza kujiuliza, uyo muntu yaziwanze niinde? Huyo mtu aliyekuja kwangu ni ariko wibuke yuko ari wa wundi wirukana. Lakini haukumbuki kama ni yule maskini uliyokatalia. Ukamubwira ati wewe ukeneye kuziwanze. Ukamwambia wewe unastahili kuja kwangu. Kubera uranuka. Kwa sababu unanuka. Ndababwira kuri Yesu nazokwigira biyereka mbere data. Nakwambia ukweli, Mungu hata watu kuonyesha. Yesu tuchakura boro. Mungu anapitia kwa maskini. Ndakubwira ukuri. Nakwambia ukweli. Iyo ubonye umuntu nk'uyo, ukiona mtu kama huyo, ukabuze ko ukorera Imana nyakuri, ukawa unajua unamtumikia Mungu kabisa, kujya wakiriye mvuga butumwa, Yesu aliyopokea pastor, cyangwa ukakira abandi b'abatunzi cyangwa abandi bantu, au unapokea wale watajiri, watu wengine, nuwo umwakire nk'uko nye wakiriye, na huyo maskini mpokee vile vile ulivyopokea wengine. Icyantangaza ko muri Afrika, kitu kinanishangaza kama Afrika, yabona nk'akarorero, yabona umuntu avuye Bujumbura cyangwa avuye Kigali, akiona mtu anatoka Bujumbura au Kigali, agiye mu bitoke dufata muri village, akienda kama kwenye mtumba huko, amaze kumwona bawa kusa kushuti yawe, au kishamuona anavaa suti yake, ukakubita nako kabeki kawa kisema kama na mafaranga ufise mu mfuko, ukiwa na begi nadhani kuna pesa ndani ya begi, utambura kutakiruka mu vyumba, unaanza kukimbia kwenye chumba, mweka ndondera igitego nda mustasira kugira ngo yicare neza, utafuta hata nguo eti umutabikie kisakali, lakini hinjira wa muntu yabariye nabi, akija ule maskini anavaa vibaya, wewe ni wicare ga hasi, eti wewe kaa hapo chini. Bene data, ndugu zangu, ndababwira ukuri, nakwambia kweli, dukwiye gukorera Uwiteka mu kuri. Inabidi tumtumikie Mungu kwa ukweli. Kuba wazenga mu ngoro y'Imana, ukija hapa kwenye kanisa, nuko ubaha Yesu, ni kwa sababu unashimu Mungu. Kuja nababwira ati Yesu yigeze turobanura ku cyubahiro cyacu. Kisi niwaambia Mungu hajawahi tuchukua kwa heshima zetu au ku cyubahiro ciwe au kwa heshima yake. Avuga ati wewe ngo mukuru mutunzi cyangwa ufite amafaranga cyangwa uri umuntu dufate ku muvuga butumwa, angalie kwenye vyeo au kwenye utajiri au maskini, wese yakwakiriye yari atugesa amaraso yiwe kandi aremera aradufira ku musaraba. Sisi sote tumekombolewa kwa damu yake, akakubali akakufa kwenye msalaba. Hivyo ndababwira ukuri, hiyo ndio naambia ukweli, tukwiye gukorera Uwiteka, inabidi tumtumikie Mungu. Reka ndabaha akarorero, hata niwapatie mfano fulani, kandi ibi bintu si ukuvuga ngo nibyo ntiboneye, hivi vitu si kusema nivyo nimejionea. Kuba iri torero rya CDK, kwa hii kanisa ya CDK, tugomba rizobe akarorero
kuyali matorero yale yose. Tunataka iwe mfano kwa zingine kanisa zote. Sidinga kugira ngo vuga iryo torero ngo bagutanga kwa karorero. Asiko hapa ni niseme hiyo kanisa nataka niwapatie mfano. Iryo torero utegura umuntu mutavuye mu nkambi imwe cyangwa mupe mu ntuze mu gihugu kimwe. Kama mnatoka kwenye kambi moja au kwenye nchi moja, na bari pasteri hata au pastor abe mwarimu hata au mwinjilisti ntasubira kuza kugutemberera, hawezi kuja kwako kukua. Kubera iki? Mutava hamwe, kwa sababu mtoki fasi moja. Ariko yabona bavuze umuntu bava hamwe, kina wale mwingine wanatoka fasi moja akaza kumutemberera, anakuja kwako kumjiko. Nende dada. Sasa ndugu yangu, iyo umaze gukora ibintu nk'ibyo, ukiwa unafanya vitu kama hivi, aho ni umaze kwiyereka muri we, ulishajionekesha kisi ulivyo. wewe uri umukozi w'Imana, wewe unamtumikia Mungu. Utanguye kurobanura abantu ku bwoko, unaanza kuchagua watu kwa heshima. Utanguye kurobanura abantu mu rugo arabakene, unaanza kuchagua watu kisi kama na maskini. Ivyo bintu ntibikenewe na gatoyi. Hivyo vitu Mungu hapendi kidogo. Akandi karorero nako kandi navyo bikunda kuba. Ingine mfano na vinatokea. Ushobora kuza muhiri wawe cyangwa umuntu akaza muhiri wawe. Naanza kuja kwako au mtu mwingine anakuja kwako. Tuba mu state imwe. Tunakaa kwenye state moja. Jewe natuwa kugutemberera. Mimi nikija kwako kutembelea, ukanyakira mu kigombe. Ukanipokea kisu nataka. N'amazi ukayanyima. Na maji ukaniima. N'isoda ukayinyima. Na soda ukaniima. Ariko iki hamara kutundi umuntu avuye muri this state. Lakini bakija mwingine kutoka ile state. Oyo tamara kuvuga ati ngo uyu mugeni arashikene noneho ukabanza kumwitegurira. Unaanza kusema mugeni anafika hivi, naanza kumpokea. Urunga mu rugo atamuvuga ati mugore wangu munyerekira ndiko kurondera injya zihuta. Kama mwanamume unaambia mke wako tafuta chakula haraka. Bene data, ndugu zangu, ivyo bintu kuguwiteka. Hivyo vitu kwa Mungu. Mukume mwibuka Yesu ngene yeme akabanga ku musaraba kubera wewe nanje. Mkumbuke jinsi Mungu Yesu aliyokufa kwenye msalaba kwa sababu ya mie na wewe. Ukaba ufise umutima nk'uyo, ukiwa na roho kama hiyo, ukwiye gufukama ugasenga Imana ikawukura. Ndio upige magoti uombe Mungu akutoe hiyo. Niyo mpamvu tuza ngaha mw'itorero. Ndio sababu tunakuja hapa kanisa. Nituba tuza ngaha mw'itorero ngo kujya kwicara. Hatukuja hapa kukaa. Tuza ngaha mw'itorero kugira ngo tugire icyo dutahuye. Tunakuja hapa kanisani ili tuwe na kuelewa. Niyo mpamvu nababwiye gomba umuntu wese asenga muri iri torero. Ndio maana namwambia mtu wote anakuja kanisani hili azoba karorero ku bandi bakasenga mu yandi matorero. Hao mfano kwa wengine, kwa zingine wanaona kwa zingine kanisa. Wale wese uzobonye mu rugo. Wote utaona nyumbani. Mwakire neza. Pokea vizuri. Mtu umare mu rugo ndi mwarimu munzi wawe. Usione kama mimi ni mwalimu nakuja kwako. Uza kumbereza amazi cyangwa umpereze injya. Au kumpatia maji au chakula. Ariko undi yamara gushikwa ukazi ukamwima n'izo njya. Lakini mwingine akija kwako kamuhima chakula. Aho ndababwiza ukuri. Nakwambia ukweli. Ukazokora ivyo bintu nk'ibyo ukabya mu bantu barubangura amoko. Ukiwa unafanya matendo kama hayo ya kuchagua. Cyangwa undi muntu avuye mu ntuze mu ruko muva mu gihugu kimwe. Au unaona mwingine kwa sababu unatoka nchi moja. Mungu nabahaye akarorero ku bapasteri. Kama niliwapatia mfano kwa wachungaji. Kama barimu. Kama walimu. Namwe abanyesengero. Na nyinyi wa kanisa. Ikintu cy'amoko mugikure mu mitima yanyu. Mambo ya ugawiano mtoe kabisa kwa mioyo yenu. Nkuro kwebo demo kujya ngo atari umurundi nkana muzosoba kuza kumutemberera. Usiseme kama yule sio umurundi kama ndiye singeenda ngo cyangwa ngo atari umunyarwanda nkana muzosoba kumutemberera. Au kama sio umunyarwanda kama ndiye nisiende kumtemberera. Cyangwa ngo atari umukongomani muzosoba kuza kumutemberera. Au yeye mkongomani siwezi kwenda kumtemberera. Ngo cyangwa ngo adasenga mu itorero senga muzosoba kuza kumutemberera. Au hatuende kwenye kanisa moja siwezi kwenda kumtemberera. Twese dukwiye gutemberana kuko na Yesu aratutembera uko bwira kugize. Sisi sote tunabidi tutembeleane kwa sababu na Mungu anatutembelea sisi sote. Nta nyarazi wewe umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umutanzania cyangwa umukongo. Twese adutembera uko bwira kugize. Angalia wewe ni kabila gani, Murundi, Mwarana, Mkongo, sio wote tunatembelea sisi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Icyo ni ikintu cyane dukwiye kwiga. Icyo ndio kitu cha kwanza tunataka kujifunza. Kandi birongera mbonye mwese muri iri torero. Na tutafurahi nikiona sio wote kwenye kanisa mugize uwo mutima w'urukundo. Tukawa na hiyo roho ya upendo. Imana nayo izabahezagira. Na Mungu atawabariki. Ndababwiza ukuri. Nawaambia ukweli. Muzoze kubona umurezi ibereye mu ibarabara. Usione machi ngaiko mu barabara.
yagusaba udufaranga tebana ngo nukuri ndasonje yasize kagasayina hajya mwibarabara ngo ndasabye udufaranga two kuja kurya. Anakuomba na karatasi barabara, anakuomba naomba na atandora moyo anaenda dukani. Wewe ugatangara kuvuga ati nene nkuri arikasabira amahera y'iki. Wewe unaanza kumsalamu na kumwambia wewe unatafuta pesa ya nini? Bene data, Ndugu zangu, Imana yabazanye muri iki gihugu. Mungu amewaleta mahali nchi. Ntiyabazanye kugira ngo twicare ngo tugire mu miduga myiza. Hawajawaleta mahali nchi tukae tuone kwenye magari ya kifahari. Yatuzanye ngaho tumukorere igikorwa cyiwe. Ametuleta hapa tumutumikie tufanye kazi yake. Rero iyo ubonye abo bantu nk'abo bari mwibarabara, Sasa ukiona hapo kwa barabara, ukaba ufise idolari rimwe, kama unayo dola moja, amadolari abiri, au dola mbili, cyangwa wabona biragize ukabona nk'akarori bafise amafaranga, reka basi nemere ngende ndamugurire irya. au kama sina pesa hata nikubali ninunulie chakula. Ivyo nivyo nabonye abapolisi kesi ahantu nkiri muri ayo barabonye umupolisi hakamo amafaranga yaragiye muri restaurant agura irya aramuzanira. Nimeona msikari mmoja hapo nilipokuwa Iowa, kama asipompatia pesa ameenda kuchukua chakula na akamletea. Ico ikintu mukwiye gukora bene data. Hicho ndicho kitu unatakiwa kufanya. Kuba uri ngaho banze kwibuka ahantu bavuye. Kumbuka nafasi ulipotoka. Ubu ndiko ndambara isuti nziza. Leo navaa suti. Ndiko ndambara ikirato kibereye. Leo navaa kiatu kizuri. Ariko nkiri muri Afrika, Lakini nilipokuwa Afrika, nagenda n'amaguru satani kirato. nilikuwa naenda na miguu na bila kiatu. Ubundi umuntu yambaye isuti nkiyi, Ukiona mtu anavaa suti kama yangu, baramufukamira kuvuga ati icyubahiro. ulikuwa unampigia makoti unasema huyu ni mtu wa heshima. Ntimukwiye kwibagira abasigaye hari iwanyu. Si vyema kusahau waliobaki kule. Uzoguhamagara ati jewe ndashonje, Atakuja sana na kuambia na njaa. ufashe umurukire idolari zibiri bwawe n'ibyajya. Ukipatikana msaidie hata dola mbili anapata chakula. Jewe ndababwira ukuri mu Burundi narahatembereye. Nawaambia ukweli niliwahi kwenda Ndatembera Tanzania, ndagenda muri Uganda, naenda Uganda. ariko kweli narabonye ubuzima bubi cyane bwose abantu babayemo hariya. Niliona kabisa maisha tofauti mabaya watu wanaishi kule. Ukabona umuntu ariko ntabwo arafise umwana mu mugongo, Unaona mtu anakuwa na mtoto mgongoni, ariko ararondera ibyo kurya, yuko anatafuta chakula. ariko mwebwe Imana yarabahaye gushika muri iki gihugu, Lakini Mungu anawapatia neema ya kufika mahali bikabananira kugira ngo mufashe abasigaye muri Afrika. anawashinda kusaidia wengine waliobaki kule. Bajya disi bazobahemba, Wale sio watawapatia mshahara. Yesu Kristo ni bazobahemba. Mungu ndiye atakupatia mshahara. Mukwiye gukora ico gikorwa. Inabidi mfanye hiyo kazi. Imana nayo izagirane, Na Mungu izabahezagira. ataenda kuwabariki. Aho ndababwiza ukuri, Ninawaambia ukweli ndugu zangu. ibi ni ibintu tugiye gukurikirana kandi tugiye kuza tubagendera. Hivi ni vitu tunavyokuwa tunatakiwa tuvifuatilie. Yaba n'iri torero ntirigire kurobanura abantu icyubahiro. Hata hii kanisa isiwe na ubaguzi kwa watu kwa vyeo. Ibi ndababwiza ukuri, ushobora kugenda mu itorero, wamara kugera muri iryo torero bakabona ati uyu muntu ati turaronse umushyitsi kweli w'icyubahiro. Nawaambia ukweli, unaenda mazingira kanisa, labda unakuta unaenda naona tunapata mtu mwenye heshima. Waba undi yicaye hajya imbere, Ule mtu anakaa pale mbele, bakamukura bakamutwara inyuma. wakamtoa wakamweka nyuma. Reka ndababwiza ukuri bene data, Acha niwaambie ukweli. kandi aka ni akarorero mukwiye kuza murarabirako. Na hii ni mfano mzuri wa kuangalia. Yesu mwiyumvire ingene yariko arigisha itorero ryiwe cyangwa abigishwa biwe. Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake, Wasanga aho yicaye mandi, yicaye yiturire yibe. ulikuwa unaona akiwa anakiti kama wenzake kisi wanakaa hivi. Ntabwo bamuhaye igiti ngo ndagere kwicarako, Hawajampatia kiti aje kukaa. ariko wewe nta cyubahiro yari akeneye mu bantu. Yeye alikuwa hataki heshima kwa watu. Kajya n'akarorero yagombye kubereka. Hiyo ni mfano mzuri aliyowapatia watu. Namwe Na nyinyi cyane itorero na nyinyi kama kanisa mukwiye kuba akarorero nk'ako Yesu yatwereye. muwe mfano kama wa Yesu aliyowapatia. Kwicara ku ntebe y'agaciro Kukaa kwenye kiti ya heshima sibyo bihindura kumenya Imana. havitanigeuza kumjua Mungu. Ushobora kwicara hasi Naweza kukaa chini, ariko ugasanga ndakorera Imana. lakini nakuta natumikia Mungu. Aho ndababwiza ukuri, Na kuambia ukweli, reka tubandanye. tunaendelea. Tugeze ku murongo wa 4, Kia kwenye mstari wa 4, ndaza gusoma wa 4 na wa 5. tutasoma mstari wa 4 na wa 5. None se ntimuba mwisobanuye mukaba abacamanza biyumvira ibibi,
nimwumve bene data nkunda, mbega Imana ntiyatororaniza aboro b'iby'isi kuba abatunzi mu kwizera no kurangwa ubwami yasezeraniye abayikunda. Mstari wa 4, je, hamkufanya hitalafu mioni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowadhili wampendao? Haleluya, amen. Iyo umaze gukora ibintu nk'ibyo, ukifanya vitu kama hivyo, umaze kwerekana uriwe, inajulikana kisi ulivyo, waweze gucumura, ulishafanya dhambi tena. Haleluya, amen. Rero biyo kwisondera, tunabidi tuangalie vizuri. Murumva yuko ijambo ngo umwami yatoraniza aboro kuba abatunzi. Tunasikia hili neno kisi mfalme amekusanya maskini kuwa watajiri wa imani. Reka ndababwiza ukuri, acha niwaambie ukweli, niwabona umworo, ukiona maskini urosanga ari umuntu, utakuta ni mtu usanga akorera Imana gusumba kwa Mungu, anatumikia Mungu sana kuzidi utajiri. Aho ndababwiza ukuri, nakwambia ukweli. Reka ndabakarorero, acha niwapatie mfano. Tukiri muri Afrika, tulipokuwa Afrika, kubera twari dufise inzara nyinshi, kwa sababu tulikuwa na njaa nyingi, nta mafaranga twari dufise, tulikuwa hatuna pesa, hari abantu twari tubaye mu buzima bubi, tulikuwa watu tunaishi kwenye maisha magumu. Ugasanga ku munsi uri kurya rimwe gusa, unakuta kwa siku nakula mboga mboga, ariko twaritaho gusenga, lakini tulikuwa tunaweka nguvu kwa kuomba. Ariko ngaha pastor usura gusanga ari ngaha imbere, lakini nakuta pastor akiwa hapo mbele akarinda kubindinga mu gukora amasengesho, anawaambia kweli iko pesa kuomba. Bene data, ndugu zangu, nta mpamvu yo kurinda kwiga umuntu akora amasengesho. Hakuna haja ya kusikiza mtu kuomba, cyangwa urinde kurindira ngo witorero ngo rifise umunsi wo kwisoreza kanaka, au kuambia mtu eti kanisa lina siku la kujifunza siku fulani. Ndazi gukora iminsi 5, najua wanafanya kazi siku fulani, ariko urafise iminsi 2 yo kuruhuka, lakini una siku zako 2 za kupumzika. Fata muri uwo munsi wo kuruhuka, tukua hata siku 1 za kupumzika, wisozerese, ufunge uzora bitombaraga z'Imana ingere zikumanukako, uangalie kisi nguvu za Mungu za urabe memu yerengeni kumanukako, uangalie kisi Roho Mtakatifu atakushukia. Ariko utakora ivyo bintu, lakini kama unafanya hivyo, jana ndababwira no mutabikora, nimo naambia kila siku, kama unafanya hivyo muzobana naka hariya, utaona mtu mwingine kule, cyangwa undi hariya na mtu mwingine kule, wewe ari karerekwa, Mungu yuko anamuonyesha, ariko wewe udatahuka ugati mbere ujya mu kare karerekwa nibiki, kwa sababu wewe hauelewi. Unaanza kujiuliza, je, vile vitu yuko anasema ni vitu gani? Impamvu ni kweli utisonzesha, kwa sababu haufungi. Nusoko ngizombara kutasura kupangoleka ni umunsi wose ndiko ndavugana na Imana, hauwezi kupata nguvu bila kufunga. Kubera kama muri Afrika bisonzera ko twebwe muri Amerika bikatunanira. Kwa nini watu wa Afrika wanakuwa wanafunga na kuomba, lakini sisi kwa Amerika tunatushinda? Tukomba twende abatunzi, tunataka kuwa na wale watajiri, kubera ngo bafise amafaranga, kwa sababu wana pesa. Kuna umuntu yapoza gusenga, kwa sababu wana pesa hawezi kwenda kuomba. Bene data, ndugu zangu, nitube kama bantu, tusiwe kama hao watu. Tukwiye gusenga, tuombe, tukwiye gusenga, natakiwa tuombe. Ndababwiza ukuri, tukwiye gusenga, naambia ukweli, tunatakiwa tuombe. Niwamara gusenga, tukishaomba uzobona ibitangaza mu buzima bwawe, utaona maajabu kwenye maisha yako, uzobona mpemu yeregeni kubikumanukako, utaona Roho Mtakatifu na kushukia. wagira uravuze ijambo rimwe gusa, ukiwa unasema neno moja, mpemu yere yamaze kukuruka, Roho Mtakatifu na kushukia. Kubera iki? Kwa sababu na masengesho, maombi, mpemu yazo kumanuka hata masengesho, Roho Mtakatifu hata kushukia. Aho ndababwiza ukuri, kandi mpemu yera ni kumanukako, wewe udafuse kugatereka ufasha ababoro bamwe bakenye. Roho Mtakatifu hata kushukia bila kuomba na bila kusaidia. Ukayasira mu mufuki wawe, zile pesa naweka, ariko ukibagira umuntu muri nyuma wawe yuko nawe inzara ikisahauka ingine nyuma kishikana kubimana yakwaye ku kazi, kama Mungu amepata hiyo kazi, wibuke n'abandi, kumbuka na wengine. Uyu munsi twakuba homeless, leo unakuwa kama mchinga, ariko lakini ejo ubuzima bwawe bwahinduka, kesho na shaka badilika. Aho ndibara kugira ukuri,
niko nakwambia wewe wanyenea mafaranga wewe umenikatalia zile pesa usiwe muri bwa buzima nanze narimbo unarudia kwa hali maisha nilikuwa bene data ndababwiza ukuri niko nakwambia ukweli isikira hinduka dunia inabadilika irafunguruka dunia inazibadilika rero twabakristo tubaha Imana tuwe kama wakristo wanaheshimu Mungu tukwiye kwicisha bugufi tukubaha kila muntu wese ili tuwe na kuheshimu kila mtu ndababwiza ukuri nawaambia ukweli ibyo bintu nimwabikora mkifanya hayo Imana izabaheza kile na Mungu atawabariki haki nakunze kuri mu president yahoze ari muri Tanzania kuna kitu nilipenda kwenye president wa Tanzania yari yitabye Imana yitwa Magufuli alifariki jina lake lilikuwa Magufuli yari umuntu kweli yatanze akarorero muri kya gihugu alipatia mfano watu wengi kwa nchi yake iryo jambo iyo ndaryumvise bituma ndamwibuka hilo neno nikilikumbuka na mkumbuka nta president akunda kuri iryo jambo kuna president anayesema hilo neno ariko Magufuli yararivuze lakini yeye alisema yaravuze ati muri iki gihugu cha Tanzania anasema kwa hii nchi yetu ya Tanzania ni gihugu cyamenyereye guhonyanga baboro ni nchi iliyozoea kuweka umaskini chini ariko kuri imanda yanze ndimo lakini kwa sasa mimi leo niko kwenye kiti niko ndababwira ukuri Tanzania cyari gihugu abatunzi wasanga bariko barahahaza aboro Tanzania ilikuwa ni nchi ni matajiri walikuwa wananyanyasa sana maskini rero Magufuli yavuze ati jewe kuba mbaye president sasa Magufuli akasema mimi kama president ababoro muriko murabona hao maskini mnaona hapa nibo bantoye ndio walichagua nyamara abatunzi baramenyere kubahonyanga kama watajiri walizoea kuwakanyaga naba ababoro nabo bakwiye guhonyanga abatunzi na wale wa maskini ndio hii muda yao ya kukanyaga wale watajiri Imana ishimwe cyane bose Mungu awabariki kandi Imana muhezagire Magufuli kuri iryo jambo yavuze ahari bose Imana mwakire iryo ni jambo ryubatse igihugu cyose kandi ryubaka n'isi na likajenga nchi aho ndababwiza ukuri nawaambia ukweli dukwiye kuba akarorero inatakiwa tuwe mfano wa taifa turabandanya tunaendelea tugeze ku murongo wa 6 ngo ariko ngo mweho mwatetereze umworo none abatunzi sibo babatwaza amanyama bakabaka ariko bo babakwega babajana mu manza sibo babarorogota ku izina ryiza mwitirirwa bali nani mstari wa 7 bali nani mmevunjia heshima wa maskini je matajiri hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu amen hawa litukana jina lile nzuri mliloitwa. Haleluya. Haleluya. Twamaramaze abakene tubakura kucubahiro bene data. Tumechukua maskini tunawatoa kwenye heshima ndugu zangu. Abakene nta cubahiro bagifise. Maskini hawana heshima tena. Bene data. Ndugu zangu. Kuba twizeye Imana. Kama tunakubali Mungu. Kubera iki dukura ko abakene cubahiro? Kwa sababu tunatoa heshima kwa maskini. Tukwiye kubahiriza ico cubahiro. Inabidi tuwapatie hiyo heshima yao. Haleluya. Amen. Tukwiye kubahiriza ico cubahiro. Inabidi tuwape heshima. Ngo ariko mumenye yuko lakini mjue umutunzi yakubonye tajiri akikuona. Haleluya. Amen. Umutunzi yakubonye tajiri akikuona yakana kitu kuli hata naambia ukweli arakubona aho wicaye hajya anakuona kwenye nakata pale kwa gari yiwe ari mwibarabara anaendesha gari yake kumbarabara yakubona wewe uri wa moro nta gafaranga wifitiye anakuona wewe ni ule maskini hauna ile pesa agachukuri bya biziba anapita kwa yale maji kwa barabara anapitisha gari pale ili kweli akukule kwa gacho kwaje kwa takamara ufise ili akurushie zile vumbi kwa sababu anajua hauna faida cyane akakugutwara kuza kukuburanya for no reason au anakupeleka tu kama bila sababu au ndababwiza ukuri nakwambia ukweli cyane akakugatereka ngende kumunyagiziwe au anakwambia atende kunyang'anya vyake kubera iki abona yuko atakamara ufise mu buzima bwawe anaona kama hauna abona yuko atarakimu usora kumugira naona kama uweze kumfanya chochote kukamenya ati nawe uza kwitwa
kwa jana jua hata ukienda kula tapana pesa. Bene data ukabona umuntu akora ibintu nk'ivyo, Ukiona mtu anafanya mambo kama hayo, nico mwahamagariwe ngaha. nacho nicho mwitiwa hapa. Kwigisha ijambo ry'Imana ntibisubira ngo ni mwarimu ngo ni pasteur cyangwa ni jena amajana n'ubu. Au mwalimu. Mubwire agomba ntacyo azokugira. Mwambie hata kufanya chochote. Jewe ndi kukazi aho mubarake dukorana. Mimi nilikuwa kazi, kuna mwingine mweusi tunafanya naye kazi. Uwo mubarake yamubwira ngo arasenga Imana, ngo araza gusenga uru wa Mungu. Huyo mweusi ananiambia kila siku kama naenda kanisani. Ariko ibiva mu kanwa kiwe. Maneno yanayotoka kwenye kinywa chake ni ibintu by'ibituci gusa. Ni matusi tu. Ndamubwira ati mbe urusengero rusenga mu bakwigisha gutukana. Je, hiyo kanisa nayo wanakufundisha matusi? Araburi cyanyishura. Anakosa na kunijibu. Uyu munsi kandi ndo nijoro ndi ku kazi. Na leo usiku nilipokuwa kazi. Ndongera turavugana kandi arabaza ati remezo mbewe tuzokora iki? Tukaongea tena nikamuuliza. Jewe ndo ndi kwitorero. Kaniambia nitakuwa niko kanisani. Ndamubaza ati none nawe uzogera kwitorero? Nikamuuliza je, nawe utaenda kanisani? Mwego nzogenda. Akasema ndio. Ariko ndamubwira nawe uzogenda. Lakini nikamwambia hata ukienda ukwiye kwiga kudatukana. Inabidi ujifunze kupunguza matusi. Ndamubaza ati mbewe kuva dukoranye mu mezi 8 urigera unyumva ikintu cy'igituci kicamukanwa wanje? Mezi 8 mimi na wewe tunafanya kazi. Ulishawahi kusikia matusi natoka kwenye kinywa? Aravuga ati nta gituci nigeze numva. Anasema sijawahi kusikia mtukana. Ndamubwira ati Imana rero ikunda umuntu nk'uyo. Nikamwambia Mungu hapendi watu kama. Umunsi w'iherezo yakuriza kuzana bya bituci byose wagiye uturavuga ukiri ku isi. Siku ya mwisho Mungu atakuletea zaidi matusi yote uliyowahi kusikia kwa dunia. Ikintu yaciye anyishurambira ati ndagusabye ejo uzose mu masengesho. Kitu alichojibu aliomba kesho uniweke kwenye kugira Imana ihindure ili Mungu anibadilishe. Rero nibyo ndabishimira Uwiteka. Na hiyo namshukuru Mungu. Uyu munsi ninaheza leo nikimaliza ndagomba namwe itorero naomba nasi kanisa muje kumusengera na nyinyi muombe Imana imuhindure mu buzima bwiwe. Mungu ambadilishe. Abo nibo turiko turarondera. Nawe nibo babona abantu bariko barahahatsa abandi. Nawe wale watu wananyesha wengine. Ukwiye nawe kubasengera. Na wenyewe inabidi kuwaomba. Cyangwa ukamubwira ati ibyo bintu uriko urakora ntabwo ari byiza. Unamwambia hayo maneno yanayofanya chochote. Ariko nawe nibo babisigikira. Lakini wewe ukiwa unaamini hivyo. Imana irabibona. Na Mungu anakuangalia. Ndakubwira ukuri Imana irabibona. Mungu anaona. Ukwiye kugira kuba umuntu mwiza cyane rwose. Inabidi kuwa mtu mzuri sana. Ibyo ndababwira ukuri. Nawaambia ukweli. Turabandanya. Tunaendelea. Haleluya. Amen. Turabandanya ku murongo w'indwi og'umunani. Ngo mugabo namba mushica icyagezwe cy'ibwami ngo nk'uko cyanditswe ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda muba mugize neza. Umurongo w'icenda ngo ariko iyo murobanuye abantu gucubahiro muba mukoze icyaha mucindwe n'ibyagezwe ko mubaye abanyabicumuro. Umurongo w'icumi ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agashica kuri kimwe azoba acumuye kuri byose. Umurongo wa 11 wavuze uti ntugasambane niwe yavuze ati ntukice. Nuko rero nutasambana ariko ukica uzoba ucumuye ngo kubyagezwe. Umurongo wa 12 muvuge kandi mukore nk'abagira babicigwe urubanza n'ibyagezwe bizana mu mwidegembyo ngo kuko urubanza rutagirira akagongwe utagize akagongwe ariko mu rubanza ikigongwe kirakiza. Haleluya. Tunaanza mstari wa 8. Lakini mukitimizaye ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mtenda vyema. Bali mkiwa pendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akijikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote.
kwa maana yeye alisema usizini, pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukizini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni nani na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru, maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Amen. Bene data, ijambo ry'Imana tubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Neno la Mungu linatuambia penda ndugu zako kama unajipenda. Iri jambo ni kesi twama twarivuze. Hili neno ni mara nyingi tunalisema. Muri Biblia baba barivuze. Kwenye Bible wanalisema. Nta giciro cy'igitabo cyangwa cyanditswe n'umwigisha wari wese ngo ntasemo ngo kunda. Kila neno au kila pasi hili neno linakuja tunalijurudilia leo penda. Iryo jambo gituma barivuze ko hilo neno kwa sababu amesema hivyo. Kunda mugenza nk'uko wikunda. Penda jirani yako kama unajipenda. Bisigura ninazi wawe cyangwa umworakazi wawe. Inamaanisha nikija kwako au maskini akija kwako umwakire neza, umpokee vizuri. Nturabe ngo bari umukene. Usiangalie kisi kama yeye maskini. Nyambara umutunzi, akiwa tajiri, pasiteri, mwalimu wari wese ziwawe, mwalimu, mtu yote yule anakuja mwakire nk'ujya wundi muntu. Pokee kama huyu mtu mwingine. Nyama ni umva ngo mukozi wawe wanuka, ukisikia kama yake nanuka, wewe icyo ukora Imana yaraguhezagiye. Wewe tunafanya inzira mu tumuhereza imutamaza muhereza ipantaro yambari. Mpatie wende nyumbani, mpatie tabu. Uko ni kwa rukundo Yesu ariko aturonderako. Hiyo ndio upendo Mungu anayetaka. Nta rundi rukundo Yesu atugombako. Hakuna ingine upendo Mungu anataka kwako. Nina bana mu gihugu wavuyemo, hata kama nisipotoka kwenye nchi yako, ukwiye kuza kungendera. Ni vizuri unaika. Nanda ntaza kukugendera. Nami nitendea huko. Nubundi akaza kukugendera. Mwingine akakutembelea. Uko ni kwa rukundo Yesu ariko aturonderako. Hiyo ndio upendo Mungu anayetaka. Nta kindi Yesu atugombako. Hakuna kitu kingine. Bene data, ndugu zangu, icyo kintu tugiye kugikurikirana. Icyo kintu bitu kitufuatilie. Tugiye kugikurikirana. Tukifuatilie. Kandi sinzotinya nawe usenga mu itorero ngaha. Tasitaogopa kama wewe unakuja kwenye kanisa. Inza muri wana unyakiriye unyakiriye neza na makazuruka makirana nabi. Ukiona nakuja kwako nipokea vizuri, mwingine anapokea vibaya. Baada ya hivyo mbele isego nzaza kukubarira. Nitakwambia mbele ya kanisa nitakuja kukwambia. Nzakugira turi kwa jya nyigisho nigira kubigiza Sunday itariki. Ukaniwahi kufundisha hivyo vitu. Itariki 8 cy'ukwezi k'8. Tarehe 8 mwezi wa 8. Ivyo nzabikora. Hivyo nitabifanya. Aho ndababwiza ukuri. Nawaambia. Muzombone nabi. Usione vibaya. Uzomenya ati iri jambo sindagikure mu mutwe wanje. Sijawahi toka kwenye Biblia. Muhere ni Biblia. Na Biblia ndio inatuambia hivyo. Twitondere ibyageze byose. Ili tuwe tufuatilie sheria yote. Ijambo ryatubwiye ngo ni wacumura kuri kimwe. Neno limetuambia ufanya dhambi pamoja. Uzocumuye ibintu byose wakoze. Utakuwa unafanya dhambi kwa vyote ulifanya. Ijambo ry'Imana yakarorero ni wasambana. Biblia imetupatia mfano ukizini. Hanyuma uca mukica. Au ukiua. Uzocumuye. Utakuwa unafanya dhambi. Kandi nibaza gutuka mugenza wawe hajya. Na ukienda kutukana ndugu zako pale. Nomero watu mlikuwa mkirisi. Hata kama ulikuwa wa Kristo. Ya uzobucume naho. Na utakuwa umeshafanya dhambi. Aho ndababwiza ukuri. Hapo nawaambia ukweli. Nube mlikuwa bavuze ngo wasambana. Usiangalie kisa wamesema kitu kizuri. Bali mambo chaye ngo nutasambana. Wala hata Bali kutangu ukica au siuwe. Uzokoseza. Imana yatanga akarorero. Mungu ampana mfano. Buri kintu cyose uri kurakora wewe. Kila kitu unachofanya. Icyato cyose uri kurakora. Chochote unachofanya. Imana idakunda. Mungu hakipendezwi na Mungu. Uyu ni umwanya umanza gutanga umwanya kila muntu wese aze gushika ngaho imbere. Hii ni muda nitaenda kupatia muda. Aho ndakubwira ukuri kabuze ko mu mutima wawe sindiko ndaza kukuraba. Unajijua mwenyewe usinakuja kwa Mungu anakuraba ni Yesu kusali wakunzi. Mungu anakuangalia ni Yesu mwenyewe. Na uonda kumenya. Hakuna mtu mwingine. Ni Yesu wenyene. Yesu mwenyewe. Leo uyu munsi. Leo kwa siku ya leo. Ndagomba wewe wiraburiwe. Nataka ujiangalie wewe mwenyewe kisi. Ndabasaba mwese muhaguruke. Nawaomba sio wote tushimame. Wiraburiwe. Ujiangalie kisi tulivyo. Urari amakosa wakore
n'iteka. Angalie makosa uliyofanya Mungu. Nyamba warasambanye, Kama ulizini, nyamba waratukanye, au kutukana, nyamba harimo w'imyinga, au nyamba harimo w'imyamazi, wala mtu nyamba harimo wicarisha ahantu habi. wala mkalisha sasa baya. Uri n'umwanya wawe, Hii ni muda wako. uri n'umwanya wawe Hii ni muda wako. kugira ngo wiyihane. Ili utubu Bene zangu. data ndababwira ukuri, Ndugu zangu nawaambia ndagomba kila muntu wese muri twese turi ngaha naomba kila mtu sote kugira ngo yakire agakiza. ili apokee utoka. Sindiko ndabacira urubanza. Sijawahukumu. Abantu tugeragezwa na byinshi. Watu tumekaribiwa na mengi. Abantu umwana ashobora kugukorako Mtoto anaanza kukugusa, ukamubwira nabi, ukamwambia vibaya, ari ukibagira gusenga, lakini ukibagira gusaba imbabazi. ukasahau kwa Uri n'umwanya wawe, hii ni muda wako. uri n'umwanya wawe, Hii ni muda wako. uri n'umwanya wawe. Hii ni muda wako. Ndababwira ukuri, Nakuambia kweli. nta muntu ashobora kumara icyumweru cyose adacumuye. Hakuna mtu anayekuwa na wiki nzima. Ducumura uko bukira n'uko bwize. Tunafanya dhambi usiku na mchana. Ntitugomba yuko Hatutaki. Satani agomba kudufata nk'imbwa yiwe, Sasa anataka kututumikisha, ngo atugire n'imbata, atufanye kama atugire nk'umuja wiwe. atufanye kama Ibyo ntitubikeneye. hatutaki hiyo. Uwo ni umwanya wawe, Hii ni muda wako. uwo ni umwanya wawe. Hii ni muda wako. Kandi kino kubarira Lakini nakwambia abantu bese mu itorero watu wengi makanisani abanza akaraba ubundi mbega ati nkagenda hajya imbere barambona nabi, anaanza kuangalia mwenzake, agakubitayo akaraba hariya. utaona kubaya. Ngomba ndakubwiza ukuri, Nakwambia ukweli. niwumva iyo mitima ibiri iri muri wewe, Ukasikia hizo roho mbili, uzomenya yuko ari Satani ari muri wewe. ujue ni kitendo na Iyo ni Satani iri muri wewe, ujue nturinde kuyirindira. Satani kwirwanya no kuyivunja hasi. Aho ndakubwiza ukuri, anakuambia ukweli. aho ndakubwiza ukuri, Nakwambia ukweli. ntuzorinde kuvuga ngo wewe mwarimu arampamagaye cyangwa pasiteri arampamagaye. Usisubiri kusema yeye mwalimu ananiita. Umutima wawe ukwiye kuguhamagara. Wacha roho yako kuite. Wewe Wewe n'Imana yawe Mungu wako. niyimenye ibintu wakoze, Wewe unajua vitu ulivyofanya. niwimenye ibintu wacumuye. Ukikumbuka vitu ulivyofanya. Nyamba ngo wabwiye nabi niwe Imana niyibizi na wewe. Kama ulisema vibaya, wewe na Mungu kujua. Jewe nabimenye nuko wewe uja kunduka, Nitakujua kama kisi ni wewe ariko ukitaka. utanuke Lakini kama unitusi, sinshobora kubimenya. siwezi Aho kujua. ndakubwiza ukuri, Hapo nakwambia. sinshobora kubimenya. Siwezi kujua. Rero this is your time. Sasa hii ni muda wako. Imisegonda 30 Dakika chache tu tuca gusenga, tunaenda kwa. kandi abasabe muhaguruke. Naomba sote. Ndabasaba muhaguruke, ukabuze kumva yuko wewe aho uri imbere y'Imana. Hapa huko mbele ya Mungu. None wati nawe bagurwaye Hata kama kujina. bikaba bikubuza kudahaguruka. Kama inatishinda sisi. Uyu ni wa mwanya wawe. Hii ni muda wako. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mungu wa Mungu ngo anasema, niba mugabaye ukiwa una mufuka maumivu, musenge, piga magoti ngo omba. niba baba urwaye Ukiwa unaumwa, guhamagara abakozi b'Imana bagusiye ku kiganza. ita watumishi wa Mungu Mu izina rya wakuite. Yesu Kristo ngurokira. Kwa jina la Yesu utapona. Rero icyo kintu cyo kubuza kudahagarara ni giki? Sasa hicho kitu kinasababisha Imbere y'Imana nta kintu kikubuza kudahagarara. mbele ya Mungu hakuna chochote Aho kinachosababisha. ndakusikiza ukuri. Hapo nakwambia. Imbere y'Imana nta kintu kishobora kukubuza. Mbele ya Mungu hakuna chochote kinachokusababisha. Ukomeye ku munsi w'iherezo. Kwa sababu kwa kila siku ya Mungu, Niravuga ati uyu ni umwanya yarageze yuko twiruka. hii ni muda utakawa kukimbia. Uraguma wicariye. Utakuwa unakaa, Uzoba uwa mbere mu kwiruka. utakuwa wapata ukimbia. This is your time. Hii ni muda Uyu ni wako. umwanya wawe. Hii ni muda wako. Uyu ni umwanya wawe. Hii ni muda wako. Uyu ni umwanya wawe. Hii ni muda wako. Uyu ni umwanya wawe. Hii ni muda wako. Haleluya. Amen. This is your time. Hii ni muda wako. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is your time. Hii ni muda wako. This is your time. Hii ni muda wako.
byose, uri Imana uko bukeye uko bwije, uri Imana wemerera twitangira ku musaraba urabambwa, uri Imana yamikira twiyereka, uri Imana itigeze ucagura mu naka n'umutundi cyangwa mu mworo, uri Imana itigeze ucagura mu naka yarize cyangwa ntiyize, ariko waremera twambika ku musaraba Yesu Kristo. Ndagushimiye Data wo mw'ijuru, ndagushimiye uko bukeye uko bwiza kuba muri kumwe natwe Yesu. Ndaguhaye umwana wawe Jamara ahagaze ngaho imbere y'inyonga zawe, ndaguhaye umwana wawe Jamara ahagaze imbere y'inyonga zawe Yesu Kristo. Wowe ni muzi uko ari Yesu, wowe ni muzi ibyo yaciyemo, wowe ni muzi ibintu nzira zose ibyo yakoze bitakunezereye, wowe ni mubizi Mana. Ndagusabye Mana wo mw'ijuru, umuhanaguze y'amaraso yawe Yesu, umuhanaguze y'amaraso yawe, umwuka wawe mumanukeko, abamarayika bamanukeko, bamuhindure mu izina rya Yesu, bamuhindure Yesu. Yesu ndagusabye muhindure ubuzima bwiwe Mana, uzi ibyo yaciyemo, wowe ni ubizi, uzi ibiriko biramurondera, wowe ni ubizi Yesu. Ndagusabye Mana ko waremeye ukamubambirwa ku musaraba Yesu, ndagomba muhindura ubuzima bwiwe Yesu, muhindura ubuzima bwiwe, muhindura ubuzima bwiwe Yesu, muhindure kugira ngo akumenye, aragomba kukumenya, aragomba kukumenya Yesu. Ndazi kumwe natwe, aragomba kukumenya, ndagomba muhindura ubuzima bwiwe, ndagomba kuri iyi saha n'isegonda aba umuntu mushasha Yesu Kristo, ahinduke mu buzima bwiwe, agukorere mu izina ryawe Yesu. Ndagomba kugukorere, ndagomba ubuzima bwiwe buhinduke, ndagomba ubuzima bwiwe buhinduke. Urakoze cyane Yesu kubera ibyo wumvise, urakoze Yesu ku buzima bwawe buhinduye, urakoze Yesu ku buzima bwawe buhinduye Yesu. Urakoze cyane, ndaguhaye n'itorero ryawe Yesu Kristo, ndaguhaye itorero ryawe Yesu, ndagusabye batacinge Mana, ubuzuje umwuka wawe wera, nuwahindura ubuzima bwawe. Uwaze ngaha ntatawe uko yaze, ndagomba Data wo mw'ijuru ntibagire ngo kurobanura ngo naka ngo yambaye neza cyangwa ngo yambaye nabi, ariko bose Yesu babe abeza imbere yacu. Ndagusabye bose ubatacinge Mana, ndagusabye bose ubatwikise amaraso yawe, uwavuye muri afise ibibazo bitandukanye, ibibazo twiwe byose bimuhindureko kugira ngo bimuvemo, yumve yuko ari muco, yumve yuko afise imbaraga. Urakoze cyane Yesu, ndanagushimiye cyane Yesu ku ijambo ryawe ryiza neza gushikanira abana bawe. Urakoze wabanye nanjye, urakoze wanzigamye kuko urangira abasa n'abadayimoni, urangira wabanzi kandi ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimira twese mu izina ryawe ryera, twese tuvuga ati amen. Amen.